Isan, alah HP tu Masan. Ang sibuk tiap hari jual HP je Masan. Rusak mata orang tu beko. Alah Masan. Ang lu makan lah dosan. Makan dulu San. Isan. Isan! Oh kasihan. MU kalah ya. Ndak apa-apa tu. Udah biasa MU tu kalah. Kecuali MU tu sering menang. Ni kan MU kan sering kalah. Ndak apa-apa itu. Besok-besok MU ndak bakalan kalah lagi tu. Pasti MU imbang lagi tu. Ndak boleh ngambek. Ndak boleh ngambek. Bobok lagi ya. Bobok lagi. Ini gara-gara Mobile Legends sering lag. Ya, Telkomsel sering lag. Enggak Telkomsel aja ya. Jadi seluruhnya pindah ke AOP lagi. Termasuk Ibal nih ya. Diajaknya anak-anaknya pindah ke AOP. Ayo lagi minum susu SGM. Sayang Mama Ica sama Ayu. Sayang dulu, sayang dulu. Sayang Mama Ica sama Ayu ya. Iyo mau itu beranak tuh Ica. Amel mandi lihat. Amel mandinya 3 kali sehari. Kalau 2 kali Amel mandi, bau baru badan Amel. Sudah mandi, ranca Amel. Indah ada Amel bantu baru ada. Isan, jangan main HP sambil kayak gitu Isan. Apa bilang Mama Amel kemarin? Isan, udah Isan, jangan main juga lagi Isan. Lihat terang-terang kok Isan. Isan! Ibal, Ica, lalu lah jam berari ko ha. Ibal. Jam bagalik jo Ica. Ibal Ica lalu lah. Lalu lah jam bagalik jo. Baru yang suka bagalik-galik tu mah. Lalu. Lalu lah Ibal, Ica, besok ke jago pagi. Ibal angkat karajo besok, Bal. Lalu lah. Isan, ang alun na dosim lerosan. Kamang kapay, ko dyan ang ide loto ko. Isan na tarangan ko. Isan! Hey. Amel, Ibal, makan lah. Tapi liburan. Juang cari lah itu. Balik ko, Amel ada di samping ko ha. Ibal na tarangan ko ha. Ibal! Lah kuok ang bala pulang lah. Laila jam berari lah tengah malam hari ko mahan deh. Alah Ica alah ma Ica. Ibal aja lah bini angko pulang lah bal. Angkat tak bal angko bal. Tengah malam hari ko malah sudah makan mah. Pulang lah bisu dulu hari lema pulang lah lai. Ica. Ibal lah ngongong le bal pulang lah lai jurang. Jangan orang wah. Ibal.